Живая тайга 2026 гын байгали хамгаалгын сэтгүүлчдээ хоридихе алыс дурны мөрөсөне дунгут саксологдаба. Бурят ТВ телесубок инды хабадыжа пути отходов гын Шангайынзада переработка добра тусыл быйылуhны туло нерых ундыте шагналды хуртыба. Инды жюри хунзоне хопса хонар улу ихер хыргылгын шитхигдегі асудлые гунзги горба захёхы йогор бадыжа узыгын тымдыглыхын байна. Бидний нийтчка гэсэн жасы ашабде тэгээд тэнд ху ажлшидний хайшингээд хупса переработка хынව улдывын мягкая игрушка баха тими махарабде тэгээд трени ху булгабде и тэгээд тренера там жулгахабде и тэгээд там жулгамне живая тайка гэж Морисон шугэ тэгээд бидний бактебэн. Морисонда бухидо 2008 ажал оро алыс дурның федеральна тойрогho саха яхат олсха ихилет Чукотка Приморин хизар балын бурят олс хуртыр бухидо арба мажанетот хавада. Я думаю, что это важно, перерабатывать одежду, не выкидывать ее на свалку, а нужно вторично, как второй раз переработать, дать вторую жизнь как бы этой одежде. Переработка добра гын багынхын фильмдатыр нитичка гын нигме тусыл тырне хутулбырлыкша Евгения Алексеева тухай хоргдына. Энихда бак шорен газатты хайгдahın юрын юмны хоби заян тухай тухы болына. Тыренде шинер ажамидарха боломжа тодана. Александр Цыренов, Иннокентий Тубаев, Бурят ТВ.